En menos dun mes, María dará a luz ao seu primeiro fillo. Para daquela, pode ser que xa perdera a casa na que vive. Sobre esta construción pesa unha orde de derruba. Hay una orden de demolición que llegó una carta que supuestamente serían 3 meses, pero es para el día 15 de este mes. María explícanos que toda esta situación xurdiu tras a morte do seu pai en circunstancias sospeitosas. Dende aquela, as desavinzas familiares pola herdanza son constantes. Seica un tío, irmán xemelgo do seu pai, asegura que agora a casa é súa porque lla vendera ao finado. Segundo a moza, o seu pai chegara a asinar un documento cando xa non se atopaba en plenas facultades. Tras a súa morte, di que a operación volveuse repetir, pero que desta volta ela non quixo asinar nada. Agora sospeita que foi o seu propio tío o que presentou unha denuncia para que boten abaixo a construción. Ya se venía a venir porque él me trajo una vez un papel y me dijo que se lo firmara tapándoselo. Yo no se lo quise firmar y luego me trajo a 2 personas para comprar y vender los 2 terrenos, ¿sabes? Para hacer una gasolinera, y él me decía que los propios se informaron en el ayuntamiento y que desde los propios del ayuntamiento quisieron mover para tirar esto abajo, y resulta que es él la persona que lo quiere tirar. A propiedade está rexistrada como almacén para apeiros de labranza. A comezos de 2018, a Policía Autonómica xa informara a Axencia de Protección Urbanística de que na propiedade se estaban levando a cabo obras. Arestora, aquí viven 5 persoas, mentres non nace o bebé. María explícanos que teñen outra casa para que marchar, pero sen tellado. Sí, solo que la casa de mi madre está sin tejado. Pondremos un plástico y llevaremos lo más importante, para no quedarnos sin nada, porque el día que vengan de la orden de demolición vendrán con Guardia Civil, con refuerzos y nos quitarán a la fuerza. Así todo, María e os seus familiares tentarán mover Roma con Santiago para evitar a derruba da casa. Xa se puxo en contacto co Concello de Meis e solicitou un abogado do oficio. Tamén asegura sentirse arroupada polos veciños da zona. Coa súa axuda, di, confía en frear as pás cando veñan tirar a casa. Parar toda la carretera, con coches, camiones, tractores y pancartas y la gente. A loita de María tamén se pode apoiar dende as redes sociais a través da páxina Ayuda a María.